Lagi ini coba attendance lah attendance lalu. Itu malah bang keber teh ha Delhi tu bile Cisco dulu lah lagi meeting dia pak transmitter lo nong yang lagi abino hari-hari station nongke lasor mungkin darle doi 8 kilometer care trip point ko ya mana la station में नोन तो हाला गुवाहाटी रेडियो स्टेशन के खूब चंगारी मत 8 मीटर या के दो के खूब यूनिवर्सिटी आदो चालू करी और फरे चौक का है खोल दाम मत हेलो की इतना दाके स्टेशन भी है प्रभाव की बना चल में दी दादा बॉस स्टूडियो के खूब का से चार्ज लोग ले लो है मनी तो है लोग इधर अस्सी के दादा से ने को Pilun tu kapu sedoi po. Kapu parai. Operai itu po hadapi patan po, mikrofon me adjust po jadi, mikrofon do hadapi adjust po, lang lo pun hadapi dulu, ini pun bahini ma, mikrofon di po. Lama ngajok jok tunda dak ilmu po. Dah lo ni, lo di tu aku scheduling ala, system claim ala, jalan asih, halam po, hasil kita komputer ni, thap dah ala, jumlah. Dah tu dah belum jadi rumah ini. Dah se, jumlah tunda. Sudah nanti ngapa juga kerja pelajar aja tu, tapi itu benar. Sudah pada pokok mana, laptop ini bukan. Modal lo jauh. Dalam po, mikrofon adjust tu. Maksudnya dah si recording pun tu. Arun tu pergi. Arun tu. Oh, dah ke station tu tadi, Arun isi ber. Nang Bhatia son ke recording nanti lock di flip phone ni tu. Maksudnya. Dah recording jat kan si ni scheduling ko hai, si dam. Nang ke non lah. Dapat ke editing ni, dapat editing me. Dapat editing me. Dapat editing ni. Jadi tu mana Delhi में नोट सिला अपना रिपोर्टिंग हार्मोन तो लगा बिल्कुल लगाता है जुटल अपना के स्केप है तेवन पॉज पार्टी की तो लसवा हार्मोन का भी अपना के पेट ना तो फिलों चाटी Apa tadi? आप पेट तो अपुर है तनों में दाते लाई Oh. kita pun dalam bidang malah kosong sih kita macam itu dalam pos Dah panggil kita jadi mang. kali kita jadi di zaman kita power है Oh. लानो लगे तो लुप तो हमें बात Oh, okay. Oh, okay. Ambil sini pergi dia. power plan ये Oh, puan ni. मेरा पर जो लगा सैटेलाइट Oh, lalu. दापन सी वो सैटेलाइट पे लिंक हो Ako ko atin pulo ko ba si Ay, lo. Ay, kumpulan lang. Ay, mo. Ay, ay, ay. Jadi tumlong ke penolong, adong tim akan tak isu binti. Dah gede, langsung dah.